Godiseko Jesus, 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 Godiseko Jesus. Lafan November Utunin nalati adan kan nakabe na guddisu jette garab dacha bote kanatti dadabe ya walala ko yamuna mi tadde abidda kan kabufi safana oljite chabe karata pe nama kulfata o nama kaabote kalate arafani nati baase kara Godiseko Jesus jeden sejajata kanap kale kana hallelujah. Situna jesise rigicha ko Jesus siramne gamati iga kenna bitte amante nalla tu suma urmati adisitti baru gni arkana ma bodel saboicha argatu sonnabes foli kena foya isatna bugoricha 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 Situna jesise rigicha ko Jesus inafni gamati diga kenna bitte amante nalla tu suma urmati ani sitimboru kenni arkana ma odin saboicha argatu sunda bes foli kena waya sanna koricha Foli kena foya isatna bugoricha 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 Ademe ademen gari Jarakna mogolen alafe Yebumbitin tren Bita mirkanale gumuke tunabate Atis latin isne Nagoten siyarge bunun saudina Utun itti adinitu Arkisten avide asidon fina Ademe ademe gari charakna mogolen alafe yomum bitinti itamir galari muken nabatu atis natinni akote siarge kuno sabudina utunitti yani arkiste nafite asidol fina Tiya gurmun katu falfala balisa Melik site bide Adana nagese matime ogesa Ammas narra jirta Itana narka kedu kanana absa Kanafu nagese Farse dangana sengara kesi jibsa Asidan gana singara kesi chipsa Arseni
Asriidhaan galaasiin garaa keessi jibsa Asriidhaan galaasiin garaa keessi jibsa Arsanii